bigo bwethiritwe butero bwona uru bwa mirandi othi na mbere ino gutwika MCA bukona uru bwa mirandi othi na mbere thagicwe Tharaka ri ekari ata thaino now nyuma nkuthungira ngutwika MCA no kumenya bwega wira kana role ya MCA wathura uri MCA imantu mari kugintu kiambere no mwanka umenye wego uthurito uri MCA kuruthata role ya MCA gintu kiambere ni nyamu ito gutunga sheria role ya chiri ni representation kana kuwakilisha antu baku na role ya ithatu ni oversight kana gutigira miradi ira ikurutwa ni thirikari ukumithingatira sawa sawa yes wanaiwende na role ila ni ugonde MCA ni ugonda thuchirie ndathuchia ndatwika nuntu mbumite muguntu kwina thira ndatwika ndi na role ila thuchi oversight lakini gintu kira ndachokire na rakurutha zaidi ni go change attitude ya hantu towards mandu mege maendeleo so na nuko yara gintu kiambere ndene manifesto yako ko manifesto randa nenkere antu nuntu Tharaka gintu kiambere iguntu gutwire gutena barabara kwa miaka mingi muno barabara ira chiature Tharaka kana itu chiature Thagichu ni barabara ithatu peke yake alright so gintu kiambere ndaugire tiambambe nchenchie nikenda tongere barabara chingi nikenda antu betu kana ukui bumbe kwithira bwe sawa nikenda kumbe kwithira kwina antu betu baraba bakwanda dengu na baraba bangi bakwanda bembe ndani yawo ire marimani na miuroni no kwina ire mabingi na miuroni mingi zaidi nikenda antu baraba kwithira bakiuma nara thina yengera yare Thagichu zaidi ni thina wagi bachibitare ene mantoni ma health no tugutwika antu bengi batura ko ya marimanti na bangi bakathi eciara no tugutwika gutie chibitare ire kibonia ire Thagichu so gintu kiambere ni koretheria ngusukuma mirandi ya mantu mogi wa mwiri na nikende makwitha wesa sawa na thina yengera Thagichu ni ruye sio nchukume now mantu mabarabara gintu kiambere nkuthungira ndambire kutura barabara chimbia na barabara ya mbere gutura kiri antu baraba twire bare marimani ni barabara ya kuuma Mirambe Kamba kurungira Karega Utharu kuthimwa Nketuramura enu ni barabara ya about 10 kilometers ndameturire wontu gutagana kana antu batagana kwithira bena giroto kana ntuwe mugana utuka barabara wow barabara ya Chinge ndatura kuma bantu wa Karangeni enu mwanka wa mbere Karangeni ndathongira wontu Kanyengia ndathikumira Ndangani wontu Mirambe Mitugu barabara ya kuwathania locations chetha gichuiri twire itaukinyanira wangerekano ukiumaga Madela ukathi kilomita chinge 10 ukiya guchokara kuthiete na ika distance umbokere ni kilomita chiri you see so endi gukuigu ndawathanaga barabara enge mwanka wa mbere ni barabara kumaga Nkanga kuthungira wontu wa Kamatumo kuthikumira bantu kuyekereta ta muroni uyekeneta wa Rimura so hiyo ni barabara nyingine ambayo nilitoboa miaka inu yenge yathingatira barabara ndaturia barabara nkiruki inyanya barabara chimbia inyanya 8 roads kutobora Kithaka na kuuma so barabara kuuma bantu wa Chitungo Junction ndathongira Nkaraku kirima kira wewe gitwa Mpinduni kirima ya Kagondo na paswaire mabibu ndathi kumira gonto wetwa Ntumira na ndathi gukira gonto kuyekeneta Mporoko na Araga Chigongo primary werewa still ndachoka ndatura barabara yenge kuuma gonto kuyekeneta Gankanga ndambiria gonto wetwa Karieni ndathi kuthungira gonto wetwa Murakiburu ndathi kumira Bandera wetwa Mangeretheni na inu makumba mathagana goto antu batwere kwanda membe lakini batatuka batumire membe mara thokoni ndotie barabara na ino barabara ekarita erethiete Wankoma kwa arama barabara ya kuma Erira ni mwankani wa Ekamba Mbere na Tharaka ndatura barabara kuma Erira ya kuyira Gatondo hiyo barabara nimepasua itigari kilomita chire tu peke yake ya kumira bantu yekeneta Kanja okay ndachoka ndatura barabara yenge kuma Chitungu bantu etoka mubio ya thongere ndamete kirimani kya Mukunga gonto etwa Chiri muroni gonto etwa Makirie so nikatoboa hiyo barabara na kinya barabara yenge kuma kwa Mberwa Mbori yenda mamwa Nkaka Magara so hii barabara mbingira ira ntorite this time round na tukendelea gutura nikenda tubengi bomba kwithira bakiona koguo kube nende mukari wa Tharaka Thagichu akora mirandi othi na mbere kuma nthigurira mheshimiwa tia tuthibure kani gona twachokera imbe gitu akariba Tharaka wandine akwa Tharaka bagiko
mutetera muno ndiko me magombe mari kwa more kana na mukaita karoko tha mantu amonthe ukagutaria nuntu akari wabonge wotu wabakiuga mbu bakaurwa bakaugare turenda gukara ugo ya tore marando anini na mwenye bere to bakiaria mantu ja ugo kubaretera title chiemi unde yao nuntu batwire batina title kuegita riri nene sana tikio tuli marando twachokera tugeta nambere kwaranagia na mheshimiwa Muthengi Ndagara.